Ndururumo ya 14 Falls iria iri ruui-ini rwa Athi mwena wa Thika ya Ithuiiro ni imwe ya ndururumo iria ciuikaine guku bururi-ini na imwe ya iria igucagiriria agendi gicigo-ini giki kiria kiakanite na tauni ya Thika na runyanjara rwa nyamu rwa Oldonyo Sabuk ruria ruri kaunti-ini ya Machakos. Igiri-ini ria gucokia riri wa ndururumo ino, Aikari kuma mwena wa Kilimambogo ni moganite na kwambiriria mutaratara wa gutheria ndururumo ino iria igumiirwo ni giko kiingi kurumirira mbura nene iria iragumiire bururi kwa ihinda ria ciumia igiri hituku na oho kuhanda miti hugururu-ini cia ruui ruru. Gitongoria utheria uyu munini wa kaunti komishona wa Thika West Bernard Sankei oigite guthuka kwa ndururumo ino ni gucungiriirie kigina kiria kiumanaga na ugendi mwena uyu gucoka thi na gikiro kinene. Maombi yetu ni kwamba kila Mkenya awe aajibike wakati anafanya jambo lolote ili tuweze kulinda mazingira yetu. Nataka kuwashukuru hao wote sababu ya kujitolea kwao, na bado inahitajika turudi sababu tumefanya hata sio nusu ama kwata, tumebakisha uchafu mwingi sana. Magavana kaunti ya Nairobi, Kiambu na Machakos ni moretio kunyita itemi hari gutheria ruui rwa Athi, makiuga namba ya agendi mwena uyu ni cokete thi na gikiro kinene. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Wangui, mwaru wa Gathugu.